Kaupis Trikamu District Election Officer Eastern West Khasi Hill District, Harangkat Kajinga Trailang Kiturot Singh Memorial Civil Hospital Mairang, Batka Regional Blood Bank Pasteur Institute Shillong, Mentakasi Kakan Artrik Wiyong, Arjar Arpsau, Kila Penlong Yaka Program Blood Donation Camp, Hapo ke Civil Hospital Mairang. Yakani ke program la Penlong Kumsibenta, Jongka Systematic Voters Education and Electoral Participation for General Election to the Lok Sabha Arjar Arpsau, Hakabala Wan Ban Saki Lang Yakani ke program, da Deputy Commissioner Jongka District, Uba Gideon Karmoplang, Kumukong San, Hakajing Don Lang, U Medical Superintendent ke Civil Hospital Mairang, U Dr. Timothy Lingdo, U Video Matharishan Block, Uba W Masar, Ki Dr. Kinos Lambat Kiwe. Uba Gideon Karmoplang, Habakren Hakani ke program, Uloong ba kajing penlong yakani ke blood donation camp, kalang ban pensung tu iskipat ba kumba koridor kasnam highway pa iwe ibreu kumcu hiro ka vote kalang ka ba koridor ban jet ikinong mikmat bakin la ban wanra ayu sok ka jimontoy om tang hakokot ka kya henry habarok kilang ke ba don kam hapo ka jela. Sesisian makin bok ya jika tim hospital yang terpenting maka awalnya mesti berjalan untuk terpenting maka manajemen di hospital berminta every day this hospital keeps on changing for the better. Congratulations dokter, salam. Ya, berjalan bagi yang bersesuai. Jadi from women we fight. Kanita hospital ni symbol of pride ikut setuju ini. Next time begini ikam diberi congratulation di di semua rumah jadi minangnya mencuri hamha yang kami ikut setuju berpatu. Dia tanggi dia di well-wishers dengan mutasi. Dia konfirmasi mutasi ani pun sik yang organize yang mereka blood donation camp kami ke team yang punya blood donation camp kalau to release through but mereka election awareness campaign ini bapak sweep meroleh lembaga ini program niat berkisar dia pi fiber nanti fiber tu kilo sumar buat tahun kita dulu okey so kita jengkodor tempat long kajengkodor jong asnam ni witwi jungi beliau ai para beliau aju hiru kabus kamlong kade kodor dah kasi milit hab asmi kat bateri mabelai aturu kade ingin diet ikinong mat jungi tiba bah dokter sekali minta dia dan jumuat asyik kemudian diet atau bah nang ba ino ki ba job
bernikmat ini di masjid kalau surah kirnora yuk tahu so yang berjumpa ini tangan kalian apa ya hari apa kita jangan kerjakan masjid ini bak khatam ya tadi kasih parliamentary constituency ini dia nak kerja dengan masuk di Dr. Timothy Gatijuni, di Dr. Besar di berkeluar dengan Universitas Baca Institute sudah berkeluar bagi berbagai di donor kegiatan tani berkeluar Manuan Sekemat Indonesia Bentar di 15 Indonesia kan kumbaga keketian service to man service to God tani tasiru sabayoso ini jiarah pemilihan dan lagi mentoy by ilapatai sa natai kaji mentoy jom kaban ai snap kalau kawara kajian teli para penreal ketua kawara kaji kebomdan ke komisi soya pair para penreal nanti dia kesini tekannya banyak yang bukan rempat ini hepat ini kena kamdan kita lari jadi lebih baik belajar Islam apa masa pun dia justru anu kecil kam Islam di nakatpan bara biaran ini biarlah ibn dunia supaya dia wajib mak dunia kita dan sih video yang kita join di internet perlu dengar